vratit ću samo na tantrume jednu zanimljivost u tom periodu kada je dete još uvijek novorođenče. On u principu leži u krevecu i gleda na gore. Mi kao roditelji priđemo, on jedino što vidi, to je bebica, jedino što vidi su dva velika ovalna lica. Čak onako kao neki obrisi. Ako su ta dva ovalna lica zabrnuta i ako su onako suspaniča kada recimo dete dobije temperaturu ili bilo šta, nekako ako bi to prebacili u odraslo doba, to bi bilo kao kada bi se sada nama, odraslima, na nebu pojavio veliki lik Boga, zabrnutog Boga i mi onda u fazonu kao, ok, ako je on zabrnut, šta ja da radim? Kako onda ja da se osjećam? Tako da je jako bitno da tu onako budemo odmereni i da budemo, mislim, da ne paničemo, da ipak je to, dete upija svaku našu emociju. Dobro, da, dete upije svakako svaku našu emociju, ali sa druge strane moramo da budemo svesni toga da smo i mi kao roditelji ljudska bića sa svojim nekim strahovima, nekim teretima, sa svojom percepcijom i sa svojom slikom o tome kakav je svet. Da li je svet jedno predvidivo mesto ili je to jedno potpuno haotično? I to je ono što sam rekla da se formira negde već do 2. godine. Slika o sebi, slika o svetu i slika o drugome. Jer ako ja, na primjer, plačem i niko ne dolazi, ili nekad dođe, nekad ne dođe, ja onda mogu da zaključim da, baš to, svet je nepredvidivo, ili ja nemam kontrolu nad drugim stvarima.